750 ming so'mga Osh shahrining Kengsaydan dostlar 6 sotik jashnaqa jiren chek satuva chiqib qoldi. Bo'lganda da srochna engle yaxshi yerga keltirib, bu dehqon ejelerden biri alıp satar emas. Dostlar, qarangizlar. Mana uşul yer chek, tegi chek mana uşundaydan joylashgan. Anan chekten uzuna keltirmasa 30 metr, egerde turasına keltirmasa 20 metr ekan dostlar. Dokument jagına keltirsek, tak dana. Daha bir yaxshi yerni ayta turaman bolsomchi dostlar, qarangizlar. Bu yerga sizlarga qo'shna bo'lib ele dostlar, mektep menen balдар baqchasi game planda proyektda bor ekan. Eng yaxshi yer mana uşul. Anan da bir yaxshi yerga kelib tursa, bu Kengsayda chekler dostlar. Negizi bilesizler, bu yerde havası salqin, havası taza, mana uşul jaqdan tap-taza hava kelip urup turat ekan. Mana suunun chiqib atganын көрөп атасыздарбы достор? Qana suunu chiqarib qo'y. Mana dostlar, suunun chiqib atganын көрөп атасыздарбы? 24 ga 7 bu yerden suu to'xtabay chiqib turat ekan. Kelsеңер beri qaraq. Mana жерден азыр мен mana cho'ng turba. Qarаңыздар. Mana ушул turba menen ар дайым суу өтүп турат экен. Ушул турба менимче ошо Гүлбар жака барат экен. Кайсы жактан келген билбедим, бирок таза суу экен. Биз ич көрүп, бизге жакты достор. Ушул турбадан сразу өткөрөсүз да үйүңүзгө сууну киргизе аласыз. Негизи жашоо шарты ылайыктуу жер бул суу бар жерден чек алган жакшы болот. Аласаңыз акчаңыз болсо мына ушул чекти алып коюңуз, 1 жыл коюп туруп саткан болсоңуз достор, үстүнө жакшылык кошулуп берет. Достор, документтер тактана бул чек мына Гүлбардын эле үстүнкү бетинде жайгашкан. Биз турган жер Ош Араван Центральный көчөсү достор. Мына аркадан түздө келтирип Гүлбар айылына буруласыздар. Примерно assalomu alaykum. Ушул жолдон сатып жаткан чекке сиздер 15 мүнөткө 20 мүнөткө жетип барасыздар. Чек алам деп аткан достордор ушул видеолорду бөлүшүп коюңуздар. Охокейжи каналдардайым сиздердин кызматыңыздарда.